কেনেকৈ ধৰিব পাৰিব সেই আইনটো বনাব নোৱাৰে NCDs বা BTC এৰিয়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে আমাৰ দেশ সৰু দেশ বনাবলৈ বেলেগ আইন আমাক দিলে কনষ্টিটিউশ্যন বেলেগ দিলে যিটো কনষ্টিটিউশ্যন সংবিধান এইটো ইণ্ডিয়া সংবিধান এইটো ইণ্ডিয়াৰ দেশ বনাবলৈ যেতিয়া ইণ্ডিয়াৰ দেশ বনাবলৈ লৈছে 1944 চনত 46 চনত কথা তেওঁ এইটো কৈছিল ইয়াৰ কিন্তু মোৰ ইমান মনত নাই কিন্তু 1838 চনত কথা তেওঁ কৈছিল যে এদিনটো তেওঁলোকে নিজে দেশ চলাব পাৰিব সেইকাৰণে এই ইণ্ডিয়াৰ পৰা তেওঁলোকক প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে মানে ইণ্ডিয়াৰ পৰা চব ঠিক কৰিব লাগে বুলি কৈছিল 1838 চনত 1838 Harokrin Nerkia dan Mongkiara Nerkia. When you commit heinous crimes in front of the police officers, then the police can arrest without warrant. Lalu ini nilitum aprang sih ke nali tumhan curu lo nali tum news abutung tum news house pen ke public news pen ke bang kon nali tumhan curu pik lo lalu ini nilitum han radak nilitum ittinong habakat LSC demanding ahin pen nilitum leadership training ke pon ke lalu non aprang ke bang 2024 asengkan election harman hanse nilitum cisik cedang pon bom lo an pen ke nilitum demanding tum sita me labang so song lo hey long ri kating hona pharman ke nili tum ajab don thik ji lan la pen ke pini nili tum ha alang li la jai ka thar sar pen nang ja central committee tim tum bang pen nili tum han mesen alam pen nili tum han than pon no training nang pi pon no la pinang an ke chini lu La pusat women wing training and combined leadership. kasi nili tum non ke thek long ke chudak dunia long bang te youth tum si ke hang pi pon youth tum si ke hang sa ke non ba ke tum men ping LAB men ping benta pa en pon la ji si ini pa chini pon nili tum habai khat organizing secretary kursing tim ngake hai pen te khan pon alam ke Why that women at Tumpan leadership training ipige aron aputha India constitution 6 schedule la pen ke IPC CRPC lai hoy aputhak sini tum dak la pen land revenue aputhak sini tum dak training ipi so tum hat year tum hat non nang tum la non di MP election kan pan gitu sik cedang nili tum ke kachisik ke hadi bang department national party atum sonra poisa kachisik nei henten putak alilo ni tum la non ningkan trok siang bong ni tung kachisik bong la halo so kachisik munit tum han ke than kapachini pen ajok kachini pensi munit atum ni tum han vote pira nang pape hai lote nilium inglong arat atum han la pen kilonjia Asamis tu mata lang kontek popusi nili tu kachisik. Sir, la si Karbianglong Autonomous Council pen la CM Dr. Tuliram Longhang kining jalam dia Karbianglong Police tanon ke bipon po alam la sokutha koson si bipon po sir koson pen si Karbianglong Police pulo tehdi sonni do lage Council along Village Police do Village Police abang ke lake appoint ame lake Council kalite la Village atum wrong atum Serwan Kep atum Karbi atum angbong ke Serwan Kep tu si police appoint nang po kalite Council amat le appoint pidia si tachok la bangke Council la police lo lake
under paragraph 3 subparagraph E F G along sila ke tok do sita non Karbi Anglong police ko bangke la bangke sik sidul along ke la son ke avi adema Karbi Anglong police ko amat ka appoint ke lata Assam government body Assam government pulote lage ilitum Karbi Anglong police ita lag Assam police la bangke Karbi Anglong police puge non tadu wala Assam police ka appoint hai Karbi Anglong police pu lage Karbi Anglong posting ke claim posi lage dak ke do posi Karbi Anglong police pu chotana Karbi Anglong district police pu lage do lage apram na do lage